Nemoto akasanayo wayiphula ngezandla zakhe ngoba watshelwa ukuthi i-CV joint kumele ishintshwe. Wahamba wayothenga i-CV joint eMelo wabuya naye eDondoni. Wafike wachacha injini, wakhipha amasondo, injini sekayibeke phasi, wakhipha amaphathi. Bese kumele awabuyisele afake nale CV joint. Wabathe uyazama wahluleka. Wathi ubiza abaziyo bathi hayi okunye sokuphulile kanti ezinye izipanela vele bowunganazo lokhu bekungakhishwa ngalesipanela osisebenzisile manje sekumele uthenge nawo amaphathi amasha. Kwaba ukuthi vele leyo njini sekumele iyobekwa egaraji, CV joint leyo awathengile ayolengiswa lapha egaraji. Akasanayo imoto beyifuna nedwa ukuthi achashe umakheniki amfakele ama-CV joint amasha. Hayi wangayenzi yena leyo nto. Hayi ngeke mina ngijingise enye indoda nginezandla zami, angeke mina ngihlulwe imoto. Hayi akasanayo manje, kodwa isifundo azange asifunde asithathe kulento eyenzeka ngemoto. Manje sehlele eyigcikini ayisahambi, sekuneminyaka sobuyele vele eTexini. Unkosikazi wakhe kulonyaka ophelile kunguSeptember wabuya ajabulile, abuye emthandazweni kothandaza nabanye bomama kaSikhosana. Wathi baba, ma-tiles akaSikhosana isebenzile le ndoda nomkayo, ngicela nami sike siye le building sikhethe ama-tiles, ngifuna nje lamakhulu bese sithola umuntu uzosifakela. Wathula nje wambuka wathi ocedile, wathi yebo, wathi ngiyakuva kule ndaba yama-tiles kodwa angeke mina ngiyochasha abafana lana ukuthi babuye la ekhaya bazofaka ama-tiles. Ngizathi sengekho ngile Emelo Mine babuye la ekhaya bazogcekeza batshontshe into zami, sizowathenga ama-tiles ngizasifakela ngoDisemba bese sivalile emsebenzini. Baya ebuild Dondonald number 1 kwathengwa ama-tiles, kwathengwa ama-mixture, impuphu ukuthi kwenziwe lo daka lokufaka ama-tiles. Hayi wayifakela, wafika kulo mfana umshumpela ofaka ama-tiles, waboleka umshini wokusika ama-tiles. Wathi mshumpela ngamane ngikubhadale 150 wakho ukuthi ungiboleke lo mshini, ngifuna nje ukuthi ngiyofaka nje indawo encane. Usho uyofaka ikhishi, uyofaka ipassage nebathroom, ma-tiles, into angakase wayenza. Hayi wamnika umshumpela wathatha 150. Umshumpela lapho hayi nokuthi ubhizi, cha kanama customer, umshini uhleli lapho wathi akungabi nomona ngimboleke. Yayithatha le ndoda, ayifika kuthiwa ama-tiles awaphula ayandlula ku-60. Bekathi uyawabeka lapha emshinini amanye amsinde, eva fonela umshumpela athi awumshumpela kanti wena wenza njani ngoba awuphuli ne-tiles elilodwa uma ngikubuka la mzini ufaka ama-tiles phansi. Hayi amchazela umshumpela, hayi no beyenza so, ungabeki phezu kwetafula ubeke phansi. Hayi kuthiwa wawafaka ke noma sekaphinde wabuyela ebuild wathenga amanye ama-pack ama-tiles, wafaka zonke le indawo. Kuthe makusuka unyaka wa 2024 bantwana bathi bayagijima endlini ayaphuka. Nalena ebathroom la wafake khona ayaqala yakhukhumala. Uma ungathi uyanokha noma usimile kuyazwakala ukuthi udaka zange lifakwe kahle, amanye ayayiwela ngenxa yokuthi akafuni ukukhipha imali. Uma kuke kwadabuka iphayiphi uzabuka nkosikazi, buya la ungibonise kwenza njani lana. Hayi baba nami angazi ngibona amanzi ayaphuma. Ya hayi phela ngithi ngibonise ukuthi lamanzi aphumaphi ngoba ngifuna ukuthi ngiyothenga. Hayi baba asike sichashe umuntu weplumbing, kukhona azovala lento vela ngayi. Hayi angifuni mina emzini wami kugijima amanye amadoda. Ngisho nebonda le stop nonsense wazifakela yena. Yathi mayina imvula sawa phansi, yele le mali engaka isebenzisa kuthenga bosimende, kuthenga amatshe, kuthenga nezitina. Kwathiwa hayi no, yazi ubugebengu la Dondoni sebandile, ngcono ukuthi sakhe stop nonsense baba.
wathi ngivumelana nawe ya ene ney'nkomo mkami utshalile lana iy'nkomo ney'mbuzi zabantu ziyangena zidle engadini yakho vele kufuneka i-stop nonsense. Wathi hhayi kukhona umfana owakha kahle i-stop nonsense nje ezinhle ay'hlobise kahle enze namablomu lapha wase-Mayflower bathi nguThulani Ncube. Oh wakuphi lo Thulani Ncube? Hayi udabuka eZimbabwe ukhuluma isiShona yena kodwa nesiZulu soyasizwa kancane uyakhona nokusikhuluma uchashele eMayflower eSun City. Thi ufuna ukuthi kuze abantu bokuchamuka la ekhaya khona bese ngihambile bazoza lana bazenze ngathi bazofuna umsebenzi kanti sebazobuka ukuthi bangangena kuphi bese bazogcekeza. No ngizozakhela mina i-stop nonsense. Hawu baba uyakwazi na kwakha. No ngeke ngihlule i-stop nonsense into elula lento lena mosi nede uma ngithole i-water pass ngabese ngithola nje izinto zokumeda kahle ngikhona ukukhalculate ukuthi kuyofunakalani angeke ngihlulwe i-stop nonsense. Awu baba usho njalo angeke. Hayi vele wathenga bosaka bosimende wa-Odisanti wathenga iyitina hayi wathenga namatshe hayi nguye loya wabuya ne-brand new i-water pass entsha. Hayi wabhuca idaka nedaka uyayibhucela abantwana bakhe abanabo 15 16 sebamlekelela baba sithele kangakanani la faka amanzi ujulu kumanzi uthente ungafuka wena uthi uyayazi lento ayenzayo hawu yafika imvula kuthiwa yana ilanga elilodwa ngelanga elilandelayo phasi beva nje kusengathi kukhona into ezamazayo ekseni balele kanti hayi yi-stop nonsense siwile akusalanga nephisi yomthangala siwe sonke ngenxa yokuthi akafuni ukuchasha abantu abayiphilisa ngokwenza umsebenzi othile. Akafuni ukukhipha imali abhadale omunye umuntu oyaziyo lento oyenza everyday abeka isinkwa naye kakhe etafuleni.